nami ngizointroduce labo bazalwane. Omane wathi fika wabe ezalwa eseyinkosi. Amen. Nkosi. Nje ezalwa wabe sevele eseyinkosi. Uma ezalwa wadideka inkosi bisesihlalweni senkalini. Osana divine kwanyakaza umbuso wenkosi bivele yona isesihlalweni. Hayi izokwenza ngusele nengubizelweyo. Osana my God wathi lo behlele esihlalweni wangabe bikuthula kuye. Hayi sezwini lenkosi bazalwane kodwa bengihlala nje ukhaphethi. Angithi iyanentimba bazalwane esingayo la is-soul winning. My divine Jesus, soul winning. My God uyangithinta Mdolomba wenza njani manje? Iyambingelela Mdolomba. Hayi bazalwane uthezalwa wayesevelela wehla eyinkosi. Ngithanda le nkosi esikhoza bazalwane engazange yona kuze kuthiwa usazothathwa ama-decision athile. Kodwa uthezalwa wanyakaza isihlalo sikaHerodi uyabuza ukuthi ubani lona kahle kahle sengathi unendaba enkulu ngaye namhlanje. Waqakeka waze wacaca ukuthi kuneyinqumo ofanele ayithathe uHerodi inkosi. Amen.